Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today we are reading Matthew chapter 4, verse 16 to 18 in Urobo language. Obe Matthew Uyobi Roye Ene Awo Roye Ikwegbesan Rite Ikwegberere. Verse 16. Ikwo Ritidia Ve Evu Re Ebri Anyimre Urukpe Rude Kugbe Ikwo Re He Uhoho Re Ubu Aro Okpukpo Debru Anyị Re. Verse 17. Ne Okeyena Nyara Jesu Kota Ụta Re Inyere Esiri na Ọda Tane Wee Kwurerie Uvie Re Ojubu Si Kere Re. Verse 18. Rowo Nya Ve Oroma Re Abadi Ri Galili Odamre Iniovu Ive Simon Rese Peter Kugbe Andrew Re Oniovu Royin Rivie Obriki Ve Evun Re Abadi Kije Anyị Ikwi Yeri. Thank you.